Rifu avaleli ewativa uninyengili matwa yo bode Gezani mina bode Gezani Rifu avaleli ewativa uninyengili muta. Xitsonga Beat Show with MTJ every Friday at 8 p.m. Mgewu juna lava lavulaku ka siku ra namuntlha kombela khomelo ku va hi nga uploadangi show ya Friday ya ti 18 a ku vangi na show hi mhaka swin'wana na swin'wanyana kambe ke ha vuya nakambe episode 32 ya Xitsonga Beat Show a vu ri yena ni madyambu na mina Mgewu junior laha hi tlanga ku risimu ra nyakatlambi legend Gezani Mzamani lava nga na ti-album to fika 20 wa ti-album leyi u tlanga track number 3 leyi yi nga huma hi lembe ra 2007. Album ya kona yi vitaniwa Rifu avaleli i nghoma leyi a yi beliwa Matshwa Bemuda track number 3 so hi lava ku tlanga yona album number 9 ya Gezani Mzamani. Hayi sosa 175 tinsimu ta Gezani Mzamani ta tsutsuma a ti tlangiwa hi mapayitele kumbe ti tlangiwa hi mapayitele because va humesa album number 20 yi tlangiwa hi mapayitele. Ni vi na kateko Gezani Mzamani va ni nyika CD na ha ri ka Mala FM na Pundu ni khe ni huma ka show va nghena a va tisa ti-CD va ni nyika CD ni vuya na yona kaya ni fika ni yingisela a yi tlangiwe hi mapayitele kambe number 15 a yi tlangiwe hi Chris Sibanyoni loyi a tlangela ngopfu legend Matshwa Bemuda kambe ke a ni la ku mi nyika vuxokoxoko bya titlambi ni la ku bukuta rito lenga u nga borisa speaker ro kikano ro so ta tsutsuma tinsimu ta
a ri famba hello ya rila hey khale hi ta vonana hi le ku xuteni ka swin'wanyana phela nghena ni makini okay nda mi hlamula ka WhatsApp alright hi swona va hi disturb va voni Gezani Thomas Mzamani kuna Sandleni Chabalala ka last verse a xikarhi ku na Flora N'wachauke a va ri la nhenha
to cheriwa ti-piano leti ta three. waishie okay moizama kufaka piano hii choko swimakela hii kaya tingoma hili mina swinandi ya ku penga ku va mina u va u ri mina ti imagine ni nga ri kona Rifu avale ewateva uninyengili mata voice dia asazi okay mo hitwa ku loko no kota ku amadyambyina siku ra mutlhani va tatani Gezani
Swi nga pfumela ke. Mativana. Yo! Maka ke. Maka. Yo! Uniyengile matha. Kumbe va nga humesa number 21 loko yo fika visually. Aniya le rifu vale wa tiva uninyengile matha. 1 2 ni connect swona sweswi. Vusiwana leriwa runi tekela tlambi ya mina ya ndhuma. Rifu ra kona ri na vusiwana leriwa runi tekela tlambi ya mina ya ndhuma. Aniya li rifu avalele wa tiva uninyengile matha. Aniya li rifu avalele wa tiva uninyengile matha. Yo! Aniya li rifu avalele wa tiva uninyengile bemuda. Rifu ra kona ri na vusiwana leriwani runi tekela tlambi ya mina ya ndhuma. Rifu ra kona ri na vusiwana leriwani runi tekela tlambi ya mina ya ndhuma. Imbelela na ku tsakisa rejak a swi languteriwe eka wena makwerhu. Mara mativana. Okay, mohitwa inga ku na backup yin'we yo nandziha. Yo! Bote Gezani kuno, bote Gezani kuno, bote Gezani. Ta twa ku nandziha loko ni hluvula la. Yo! Tek. Wa tiva uninyengile matha. Aniya le rifu avalele. Iminyika. Nyike. Mo ringisa. Akupemela. U ta di rhandza. Aniya li rifu avalele wa tiva uninyengile matha. Aniya li rifu avalele wa tiva uninyengile matha. Aniya li rifu avalele
loko ni nga ri chayi la ka nongonoko lowu tiva leswaku Arab. I'm gonna have busy. A ku ri episode 2 ya Xitsonga Beat Show laha hi tlanga legend Gezani Mzamani loko a ku Rifu a va Leli. Track number 3 ka album number 9 leyi nga huma lembe ra 2007 tribute to Matwa Bemo. Ani ali Rifu a va Leli e wa tiva u ni nyengeli Matwa. Danko. Yo way. Danko, fambeni.